Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnji segment 3 minuta za književnost posvetit ćemo još jednom 1984. Poznatoj knjizi Georgea Orwella, distopijskom romanu koji govori o totalitarnom društvu. Evo i kratkog odlomka. Winston je stajao okrenut teleekranu leđima. Tako je bilo bezbednije, iako i leđa, kao što je dobro znao, mogu da otkriju dosta. Na kilometar odatle Ministarstvo istine, ustanova u kojoj je radio, uzdizalo se ogromno i belo nad prljavim predelom. Ovo, pomislio on s neodređenim gađenjem, ovo je London, glavni grad piste 1/3 po stanovništvu provincije Okeanije. On pokuša da iscedi kakvu uspomenu iz detinjstva koja bi mu rekla da li je London uvek bio takav, ali ništa nije vredelo. Nije se mogao setiti, od detinjstva mu nije ostalo ništa sem niza živo osvetljenih slika koje su se javljale bez ikakve pozadine i najčešće bile nerazumljive. Ministarstvo istine, u novogovoru Ministin, oštro se razlikovalo od svega ostalog na vidiku. To je bila ogromna piramidalna građevina od svetlucavo belog betona koja se uzdizala terasa za terasom 300 metara u nebo. Sa mesta na kome je Winston stajao mogle su se tek razabrati ispisane elegantnim slovima na belom zidu 3 parole partije. Rat je mir, sloboda je ropstvo, neznanje je moć. Ministarstvo istine imalo je, kako se govorilo, 3000 prostorija nad zemljom i odgovarajući broj ogranaka nad zemljom. U Londonu su se nalazile još samo 3 zgrade sličnog izgleda i veličine. One su toliko nadvišavale okolnu arhitekturu da su se sa krova stampene zgrade Pobede mogle u isto vreme videti sve 4. To su bile zgrade 4 ministarstva koje su sačinjavale celokupni aparat državne vlasti. Ministarstvo istine, koje se bavilo informacijama, zabavom, prosvetom i kulturom, Ministarstvo mira, koje se bavilo ratom, Ministarstvo ljubavi, koje je održavalo zakon i javni poredak, i Ministarstvo obilja, koje je bilo odgovorno za privredne poslove. Imena su im bila u novogovoru Ministin, Minimir, Miniljub i Miniob. Bio je ovo kratak odlomak iz distopijskog romana Georgea Orwella, poznatog distopijskog romana 1984. Inače, roman je objavljen 1949. godine i govori o totalitarnom društvu u kome je čovek kao ličnost potpuno degradiran. Njega prate sa ekrana koji se nalaze svuda. U stanovima su televizori, odnosno ti ekrani koji se nalaze na zidovima, uvek uključeni i prate sve što se dešava u jednom stanu, odnosno prate sve pojedince. Inače, priča se odvija u Okeaniji, tačnije u provinciji koja se naziva Aerodrom 1, nekada se nazivala Engleska. Jedna je od 3 super države koje su nastale nakon globalnog rata. Inače, Okeanija je u stalnom sukobu sa Euroazijom i Istazijom, ali se nekad one menjaju, pa tako u jednom trenutku je Okeanija u savezu sa Istazijom i ratuje protiv Euroazije, a već sledećeg trenutka situacija je obrnuta. Dakle, stalno postoji neka situacija, neke pretnje, nekog rata koji je stalno tu, iako niko ne zna zapravo pravi razlog zbog koga se on vodi. Svu vlast u rukama ove države drži partija koji pripada 10% od ukupne populacije, na čelu naravno sa velikim bratom kao velikim vođom, a vodeća ideologija je Ingelsok, mešavina staljinističkog komunizma i tradicionalnog engleskog konzervativizma. Inače, u ovako jednom totalitarnom društvu mi se srećemo sa glavnim likom romana koji se zove Winston Smith i koji radi u Ministarstvu istine na falsifikovanju istine. I on u jednom trenutku odlučuje, odnosno osjeća se isprazno živeći u ovako jednom društvu u kome su sve misli kontrolisane, način ponašanja i tako dalje.
u jednom trenutku on odlučuje da vodi dnevnik, što je protivno svim pravilima partije i kažnjivo je smrću, a takođe zaljubljuje se i u svoju koleginicu iz Ministarstva istine Đuliju, mlađu od njega, i zapravo ova njihova ljubavna priča takođe se kosi sa pravilima koje propoveda partija, a to je da ne postoji ljubav. Oni zajednički svi zaposleni u ovim ministarstvima pohađaju i određene projekcije na kojima im se na platnu u okviru 2 minuta mržnje prikazuju neke ružne i teške scene i u njima izazivaju teška osjećanja, tako da je zapravo skoro nemoguće razviti ljubav u jednom ovakvom društvu. Međutim, njih dvoje se ipak zaljubljuju, upoznaju Briana koji im za trenutak izgleda kao neko kome se mogu poveriti, kome mogu reći šta je to što osjećaju i da imaju neka osjećanja koje su drugačija od onoga što propoveda partija. Međutim, on ih na kraju izdaje i zapravo ih predaje policiji misli gde ih muče i na kraju ih nateraju na neki način da priznaju tu vrhovnu vlast i da se odreknu sopstvene ljubavi. One više ne mogu na kraju da budu u vezi. Evo još jednog odlomka. Devojku je često sretao po hodnicima, nije joj znao ime, ali je znao da je radila u odeljenju proze. Verovatno, pošto ju je ponekad viđao sa rukama prljavim od ulja i francuskim ključem u ruci, verovatno se bavila kakvim mehaničarskim poslom na jednoj od mašina za pisanje romana. To je bila devojka crne kose, pegavog lica i brzih sportskih pokreta. Struke je nekoliko puta obavijala tanka skerletna je šarpa, amblem omladinske lige protiv seksa, pritegnuta taman toliko da istakne divan oblik bokova. Winston ju je zamrzeo od prvog viđenja. Znao je zašto. Mrzeo ju zbog atmosfere terena za hokej, hladnih tuševa i opšte moralne čistote koju je uspevala da širi oko sebe. Mrzeo je skoro sve žene, osobito mlade i lepe. Uvek su upravo žene, i to najpre one mlade, bile najbigotnije pristalice partije, gutačice parola, špijunke amateri i razobličiteljke neortodoksnih shvatanja. Nova mu se devojka činila opasnija od većine drugih. Jednom mu je, kada su se mimo išli u hodniku, dobacila kos pogled koji kao da je prodro u njega i za trenutak ispunio crnim užasom. Čak mu je palo na pamet da je ona možda agent policije misli. To je do duše bilo malo verovatno, no on je i dalje uvek osjećao čudnu nelagodnost u kojoj je bilo straha i neprijateljstva kad god bi se ona našla u njegovoj blizini. Čovek je se zvao Brian, bio je član uže partije, zauzimao neki položaj toliko važan i udaljen da je Winston imao samo bledu predstavu o njegovoj prirodi. Gomila se, videvši kako se približava crni kombinezon člana uže partije, beše utišala za trenutak. O'Brien je bio visok i krupan, debelog vrata i grubog, raspoloćenog, brutalnog lica. I pored zastrašujućeg izgleda ima izvesnog šarma u ponašanju. Umeo da podiže naočare pokretom koji je na neki čudan način obezoručavao, na neki čudan način neodređeno odavao kulturu. To je bio pokret kojim bi, da je iko mislio tim pravcem, podsjećao na plemića iz 18. veka kako nudi sagovornika svojom burmuticom. Winston je O'Briena bio video 10 puta za skoro isto toliko godina. Osjećao je da ga ovaj duboko privlači i to ne samo suprotnošću između svojih kulturnih manira i bokserske građe. Posredi je daleko više bilo Winstonovo potajno uverenje ili čak ne ni uverenje, no prosto nada da O'Brienova politička ispravnost nije savršena. Nešto na njegovom licu neodoljivo je navodilo na tu misao. Sa druge strane, možda mu na licu nije bila ispisana neispravnost, nego prosto inteligencija. Ono što je važno reći za ovaj roman jeste da pripadnici partije propagiraju novogovor kojim se smanjuje broj reči kojim se koristi. To bi recimo koji se koristi tako bi nema mnogo opisa, tako na primjer kao i kod nas kada bi za neku reč, za nešto što je odlično, fantastično, lepo, predivno, prelepo samo rekli ekstra. Dakle, novogovor radi na skraćivanju jezika i upotrebe reči i samim tim smanjenju mogućnosti da čovek izrazi svoje osjećanja i neke svoje želje ili ono što kroz šta prolazi. Radi na neki način na mehanizaciji govora i na taj način utiče na to da vlada pripadnicima ovog društva.
Dakle, kao što sam rekla, Winston Smith glavni je protagonista romana. Na kraju George Orwell, odnosno Arthur Eric Blair, kako mu je bilo pravo ime, daje jedno upozorenje, veliko upozorenje budućim generacijama o tome da razmisle pre nego što donesu neku odluku i da biraju slobodu. Sa svim ovim što se dešava u svetu i sa svim događanjima oko nas, poruke iz ovog romana iz 1984. aktuelnije su nego ikada ranije. U stvari, ove poruke su uvek aktuelne. One se odnose na to da pojedinci, ukoliko se ne osveste i ne prihvate slobodu i neko znanje i mir kao najuzvišenije ideale, već izaberu neku sigurnost i daju nekom drugom odrešene ruke da u ime njih bira i odlučuje šta će raditi, dobit će neku državu koja će biti nalik Okeaniji. Međutim, ipak ostaje ona nada da je ljudska rasa tokom godina, tokom vekova, koliko traje, mnogo puta prolazila kroz različita iskušenja i da ipak negde postoji neki ogroman potencijal ljudi, ljudske rase koji treba iskoristiti. Toliko za ovaj put. Nadam se da ste imali vremena za književnost. Sve najbolje.